so much. Let me also recognize the presence of the Prime Minister of Bahamas, His Excellency Philip Davis. Great to have you with us. Your Excellencies, global business leaders, distinguished guests, it's an honor to take you through this opening ceremony for the Commonwealth Business Forum. A very, very warm welcome. My name is Julie, thank you. My name is Julie Gishuru. I'm a passionate Afro-optimist and I am the Chief Public Affairs and Communications Officer at the MasterCard Foundation, and it's an honor to be with you all. Now, this gathering comes at a critical point in time for the Commonwealth, for the world. This is an opportunity for us to engage, to learn, to share, to probe, to push the boundaries on our thinking, to connect deeply and purposefully, and to aim high. We face many challenges, we all know this, but we also have many opportunities. And how do we unpack this to deliver on a common future? Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye, baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya, mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.